hai manaze ting choma I zai hai manaze Zeme mang ka ge kulum dlei I ahuing kum na mai kre ke zi kre zminge ting kum chana zeng kai madai he ke mai hatsogu Zeme mang ka ina Zeme kogne hai mana hange rangai zai polya ge dera dlei namai hatsogu Zeme mang ka pore lang bete zia chuna ge anui hai mana te ta te zaba me sim Jio sim mana ya Airtel sim ga zana 4G run re dele 5G zana paka kane ngau zala moi zai 5G chuna ne testing za te zala moi re dele kana list to Jio Reliance mana ya Airtel company mana sa za 5G anui hai mana te ta te zai anui hai mana te ta te ra ge wang changai de zai na ne anui chuna 4G te ta te bi ge mugu recharge kai ba za MB kai be mi ramadan puni 5 kena 10% lumi ke gulei zaka chudlei chibzigna anui chuna ge 4G te ta te jaba mage charge sam hai chummi anui recharge kaibra maze hai chumje ringe aigo me miria je anui kaira ge nangulei zaka chudlei 5G je launch te chi chak jai 5G na anui te ta te ge jaina chibzigna anui phone te ta te jai sim ge je recharge ka range hongbi te te gudlei ka chibze hai mana je chi to ge dlei Tingtian America kadai gaze dukan kdi bete range business passport che ngausu kala makudlei kan lesu chuna ne America kadai minasa je America kadai ge dukan kdi bete je dukan ka range business passport che tingti ka ngau khung ka sang begum jane ngau ta go je achuna ne chena ne business passport che ngausu bi je ngau gudlei je ka chidlei H1B passport me je America kadai ge dukan kai nei mahane India ram kadai Jammu and Kashmir ke zahnam sipai mene te kuleuchi ka kasang bazegna Indian Army mene operation ka hachibe sarva shakti operation japuni te hli chuze lamoi delei zaka chu delei zai aize operation ka hachibe sarva shakti te hli chubeze Jammu and Kashmir gedu nam sipai me kelang be bam punch banaya rajori gena punai ze aibe sarva shakti operation japuni te hli chu delei zaka chu delei zai aize sarva shakti operation te hli chubeze punui aize te je chuna ge Jammu and Kashmir ge nam sipai marme te kleu je nam sipai marme wangai me je civilian me je te kleu me chingom me bam ge aibe sarva shakti operation je te ta te gulei je ka chu dele je aize operation ka chi khulei je sale Arunachal Pradesh state ke andamai tingnai mipui ge Indiaram spy mene nam spy me mina hangsrok madu je nimdlei zaka chudlei za aize nam spy me mina hangsrok me je NSCN IMLA je teze pnui taigene rei teve mrora me banaya bomra me jedu miswanga je nimpedlei zaka chudlei Arunachal Pradesh ke Indian Army mene nam spy me mina hangsrok me je nimje NSCN IMLA je sale Dima Hasau district ke North Qatar Hills Autonomous Council NCHAC go election ge BJP mne dui mi ke sang je dui gai bipzegene India ram go bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi ne Dima Hasau district ke BJP mje te chugai jai BJP mje dui range nga gai melei ne je psui be samje pe changai delei je ka chu delei jai chirmak je Dima Hasau district ke North Qatar Hills Autonomous Council NCHAC go election bam bige BJP mne dui mi ke sang je dui gai bipzegene Assam state go chief minister te jaba me pe Dr Hemanta Biswa Sharma dudu Modi ne psui be samje du pe changai delei je ka chu delei jai nai kumting kum chana jeng kai madai kum ge NCHAC ke election bam bige je Dima Hasau district ke pabam ja pe go constituency kai te set ke je BJP mne kai ming ge je dui wang ja independent mne makada be drama ne dui ni delei kan list BJP mne nommagle sui begene kai ming sit panuine duiwang bibizigne Indiaram go Prime Minister te jabam pe PM Narendra Modi ne pesui besam je pe changai jai Dima Hasau district ke BJP government me je tei chugai ka kadai me du je richa gai delei je salei
nai kom ting kum chang na jeng kai ma dai NCHEC election bam be ge anui Zeme ne kan ta be go area demlai area hangrom area jai laiswang area kan ta be ge tati be election ge dui wang me bolui ge ne mai kom ting kum chang na jeng kai ma dai kum gudu punui ne dui wang ka kadai dlei jai anui hai mana hangge chitau gai ne be samjane nugu sai be mag mine vote pe gai mag che bamle sudu leader jai pram pe zen mene kalangai ni be anui hai mana gu leader sange kalangai ko dlei ka chibe ningai lu je pram pe dei jai meram gu jai megu area ge je ngko ko te mak plamei ngko ko sia balamei jai ngko chui ge je mlung nei bi balamei chibram je te wang pui ra hangge anui hai mana ningai lu je hata te ra dlei ia ne vote pe gai magle ia ne pikya magle ia ne pugu party magle ia ngau gai lakule bete makja pram pzed mane jai pugu zemana mane kalangai ni besai suiza anui hai mana megu leader sange ningkam gai lu je pram pde ge hatai bete wang ra jai megu area ge hatai bete wang ra maplui bete wang ra ge anui hai mana teura dlei kachube aigene hai mana je chitau gai dlei chige demlai area do hangrom area do laisong area do mimige area do je dui ba anui gu leader sangdlei kachube ningai ra hai mana je kyam gai dlei Northeast Manipur state ke hazat kana ki manai ku ki maka ke pating ke ti begane kalayo zai ku bok chaba maze chunare ka chamdu in chi chak che imak rei dele kan lesdu India ram ge Congress party go leader Rahul Gandhi zai Congress party mane Bharat Jodo Nyay Yatra Manipur state kene teu chu je Mumbai ria teu chu ra bze jimai tingnai mi pui ge teu chu dele chige Manipur state ke hazat kana ka ke kalayo zai ku bok chaba me ka je Manipur state ku chuna ge chief minister teu jaba me pe Anberian Singh साजे मणिपुर स्टेट के कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा तेबजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा मा के भारत तोड़ो लेजे का चुदले प्लाम जने तति बेटिंग कुम चना जे काय क चम कुम गदु इंडियारम के कांग्रेस पार्टी को लीडर राहुल गांधी ने मणिपुर स्टेट के वांगचांगाई लु बचांगे मातु तेमी गाय बे गा गजे जत कना का के ककले बजे प्रेंतिन चिगाई लु जे तदाई दिले जे मणिपुर स्टेट को चीफ मिनिस्टर ने सादले जे चिरनक ते मणिपुर स्टेट को चीफ मिनिस्टर ने साजे चुना के जत कना का के कले जे कबक तबा मजे सौ बिगाई जे बमले सुदो इंची मक जेगने पाची के जत कना का के कले जे bok cha bam ka kene really te gai ta ge design na hazat kana ka ke kakle be ze padai ragdu mikya ku mak zai mikangim be samle ze Manipur state go chief minister ne sadle kan le sudu eule imphal ge jane ai ze really te rangya pe ma ku dei be ting ti gene du rang to ze bam ko le plam da chi ge hazat kana ka ke kakle be ze pren chi chi be ze gene nai kum ting kum chana zen kai ku chum kum gudu pe mak ta le ze chirun mak te Manipur state go chief minister N Biren Singh ne saje chuna के मिमी के गु पार्टी दो चाहे बीजेपी पार्टी में दो कांग्रेस पार्टी में दो चाहे चिरमक चाहे आम आदमी पार्टी में दो मिमी के गुदु पार्टी दो जे रैली ते और बिखी मगले मणिपुर स्टेट के जे असम जे सही मग पे जेगने मणिपुर स्टेट को चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने साथ ले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लाम के जे nai kum tin kum chana jeng kai ma dai NCHEC go election ba me ke anui Zeme candidate rame duiwang maram de ja Gurukul paramita chatra sanglam gne dawgai lu je punui du richa gai je punui du msui be kla je pe gai de ling Gurukul paramita chatra sangmane handaw gai be je anui Zeme go area laisong area ge duiwang pe ajang Sri Podaming dria me em ajang du msui be kla je richa gai je chirmuk je hangrom area ge anui po nawa dai me du msui sam je pe changai jai msui je chuju hadawjun je dawgai jai chirnak je alan je bak demlai area ge du independent nam gne talu je duibang pe anoi po ramgalung bank ko me du Gurukul paramita chatra sang me bone hadawjun je hadawgai jai punoi du msui be sam jai punoi na duiwang jai ngamwang be je richa gai be je pe changai dele namai kri ke zi kreming e tingkum kum chana jeng kai ma dai ke mai chogu Zeme mang ka na aigena loiga radle ningnui na tingnai mi point sang ne pigai za kingai bam be bizigna ton di dle hai mana chu kulum dle